Imainalia kashanki kunan punchaypi munasqa hermana. Parlarisun astawan maychus kay Dios palabranta kunan paqari. Maypichus kay 2 Timoteo 2:2 niwanchik hinata. Ashka runasqa ñawpaqaypi imatachus yachachisayta uyariwarqanki. Chantaqa yachachik acha kawsayniyuq allin ruway hermanosman paykuna waqkunamanpis yachachiyta atinankupaq. Apóstol Pablo kaypi nishawanchik que noqanchik parlananchik tiyan mana llullakuspa imaraykuta ahnata yachachinanchik tiyan. Kaypi niwanchik hinata. Imaynatacha apóstol Pablo yachachirqa noqanchikpis chay yachaywan parlananchik tiyan Dios ninchikmanta maychus kaypi kashan hermanos ninchikman paykuna yachanankupaq imaynatachus Dios ninchik munakuwanchik. Apóstol Pablo resisqa karqa 15 sotisniyuq maykuna karqa kay heraldo nisqa. Imarayku heraldo porque pay proclamarqa uhmanta ritawan parlarqa imaynachus kay Diospaq palagranmanta mana llullakuspa pay purirqa kaymanta haqayman. Apóstol imaqtin apóstol hina resisqa karqa pay purirqa hermask'aspa pichus kay Diospaq creerqanku chaykunaman. Chayllapi Dios ninchikwan Jesús ninchikwan tarikurqa chaypi pay yacharqa imaynatachus Dios wahyarqa imaynatachus Jesús ninchik wahyan chayrayku mana ni imanispa pay zerqa Dios ninchik qhipanpi chayrayku pay ahnata convertikurqa maychus kay maestro nisqama. Ima maestro yachachik pay yachachiwanchik sapa uhman imaynatachus Dios ninchik noqanchik kawsananchikta munan. Chayrayku noqanchikpis parlananchik tiyan maychus kay verdadman hina mana llullakuspa parlananchik tiyan hermanos ninchikman paykuna ahnata waqkunaman parlananankupaq. Dios ninchik ashkhata munakuanchik chay munayta noqanchikpis yachachinanchik tiyan sapa hermanos ninchikman. Hermana, kayta nispa kachaykukuna qhipankutikama chaypa astawan parlarisun maychus kay apóstol Pablo purisqanta y yachachisqasninta waqkutikama hermanos.